Međutim, ja znam da oni mogu ići čak do vrha, mogu i pokazali su da mogu i lošije odveslati. Ja se nadam da će napraviti ono što žele, a to im je visok plasman i ono što svi mi ostali želimo. Činjenica je da su to sve odlični veslači, da su prošli mnoge škole, da su bili u mnogim čamcima, da imaju i velika natjecanja iza sebe i da ih recimo takva jedna atmosfera ne može baš pokolebati, da je samo unutrašnja ustroj je dobro postavljen po meni, čini mi se zajednički dišu, a to je najvažnije. Pa upravo je tako i još čini mi se da im je falilo u ovim dosadašnjim utrkama, nedostaje malo povjerenja u sebe. Obratio sam im pažnju da oni sve to imaju, samo im još fali to malo povjerenja. Nadam se da su ga stekli u protekloj utrci, da su vidjeli da mogu doći do vrha, da mogu pobijediti te Njemce koji su bili ispred njih i sve je sada u njihovim rukama, odnosno glavama. Da upoznamo i ko je protiv Hrvatske. Hrvatska u pruzi broj 1, danas sretna pruga za hrvatsko veslanje, naime osvojili su već broncu četverac s kormilarom u toj pruzi. U pruzi broj 2 ti strašni Njemci, ali koji nisu izravno ušli u finale, nego su morali kroz repasaž, pa onda još strašniji Amerikanci u pruzi broj 4, pa onda Kanađani koji su odlični, koji su treći bili na svjetskom kupu u Lucernu, dakle došli su tamo, odveslali zaista sjajno. Talijani koji su pokazali da jako dobro mogu komponirati bilo koji čamac, u osmercu ćemo vidjeti zaista. I onda Velika Britanija u pruzi broj 6. Britanci su jedan novi osmerac, ali jedan sjajan osmerac ponovo. Pa nešto su oni promijenili u svojoj posadi, izgleda da im je to i upalilo. Mnoge su ovdje posade nove, isto tako kao i naša, sve su posade izuzetno jake. Kanada i Amerika, isto kažem, onaj trener malo prije što sam, ponavljam i sada, rekao da su izuzetno snažni momci, no nadam se da tehnički neće moći odgovoriti svim tim zahtjevima koji se predstavljaju pred njih i tu bi mi mogli potražiti neki svoj Krenuli su. Manje od 5,5 minuta bi trebala trajati ova utrka. Utrka u kojoj u prvoj stazi u pruzi broj 1 vesla hrvatski osmerac. Treba reći da se vratio u osmerac dr. Smoljanović koji je bio bolestan, koji je zamijenio Kušurin u utrci repasaža, da je malo došlo do promjena, da sad Daniel Bajlo sjedi na broju 7, zbog čvrstine zavesla, zbog ritma zapravo. Pa da, bilo je nekih malih promjena zbog bolesti, nadam se da se doktor Smoljanović oporavio, ja prema njegovom licu vidim da je. Bili smo prvi u startu, sad smo se poravnali, odnosno izašli su napred, čini mi se, Njemci to. Da, tu su napred Talijani, Kanađani i Amerikanci, da. Ali to je sve, to je tu negdje i dobro je, ovakav start je odličan za našu. Da, vrlo je bitan taj start, ovdje u osmercu, kao što ste napomenuli prije, treba startati jako, održati se jako kroz sredinu staze i završiti još jače. Drugi smo u ovom trenutku, hrvatski osmerac na drugom mjestu, to je to, ta želja, ta volja koja se kod njih iskazuje, ta iznimna želja da se pravi rezultat. To nas zapravo na neki način i drži za sada Hrvatska druga. Vidjet ćemo u prolazu na 500 metara. Da li će ostati na drugom ili na trećem mjestu. Ovdje izgleda da ipak za sada ćemo biti treći. Kanađani su prvi. Amerikanci, kaže ovaj službeni prolaz, drugi. Ja mislim da je Hrvatska treća, ali ne da je Amerika druga, nego da je Italija na drugom mjestu. Ali tu je još sve to negdje. Pa čini mi se da smo mi bili drugi, prema ono što sam vidio. Ali ovo obećava dosta jer čvrsti, treba ćemo počekati trećih 500 metara, tu je najvažniji dio koji će odlučiti o tome. Tu je naš osmerac imao dosta padova ove godine i to je ono gdje pokazuju svi svoju snagu jer u tom dijelu dolazi do strašne fizičke krize i to će trebati izdržati. To je najvažnije, međutim, svi se hvale i vi ste mi par puta rekli, onaj rad na Perućevom je jako puno koristio svakom čamcu, pa tako i osmercu. Pa imali smo praktički 100% odrađene pripreme, tako da nismo propustili nijedan trening i sigurno da je to koristilo i da će se to i vratiti.
Drugi je Čamac Hrvatske. Drugi je sasvim sigurno Čamac Hrvatske. U vodstvu još uvijek Kanađani, na drugom mjestu Čamac Hrvatske i to je odlično. Fenomenalan ritam ima tamo Branimir Vujević, čini mi se da je to i najpotrebnije sada. Prati ga odlično Daniel Bala, dakle i desna i lijeva strana se fino nadopunjuju, a najvažnije je da je taj provlak jak, da je čvrst, da je siguran i da hrvatski osmerac za sada drži drugu poziciju, tamo tako treba nastaviti. Međutim, sad dolazi ovaj kritični dio staze. Drugi je sigurno. Drugi je sasvim sigurno hrvatski osmerac. Na trećem mjestu Njemci. Ovo drugo mjesto sigurno iznenađuje sve ove ostale osmerce koji ne vjeruju da se toliko možemo udržati. Vidjet ćemo da li će to moći biti i dalje. Kanađani dosta jako veslaju, idu naprijed, ali i dosta rasipaju, ogromno rasipanje energije. Izgleda da je ipak imaju više nego što im treba. Vi ih najbolje poznajete, vidimo ih na ekranima, lica im ne daju umor, ne pokazuju. Pa za sada je sve u redu, malo padaju tu Amerikanci, izlaze. Amerikanci pa Njemci pa tek onda mi. Amerikanci su broj 3, Njemci broj 2, hrvatski osmerac broj 1. Ali padaju i Kanađani, sad se to vidi. I Kanađane dostižu sad Njemci i Amerikanci, međutim i naš osmerac nažalost zaostaje. To je upravo ta kriza o kojoj ste pričali. Koliko treba veslaču da se vrati iz krize, da ipak krene? Pa ovisi koliko ima energije, jer moguće je da ta kriza prebrodi, a postoji mogućnosti da u krizi veslači psihički ne uspiju odgovoriti na te potrebe organizma, jer to je strahovita bol koju se treba oduprijeti i jednostavno treba biti na neki način mazohista za probiti te granice boli. Kanađani prvi, Njemci drugi, Amerikanci treći, Hrvatska četvrta i stišće Italija. Dolazi Italija iz pozadine, otpali su sada Britanci. Italijani su pokazali u repesažu da isto tako mogu se boriti za medalju. Pa praktički tu su sve posade blizu. Sigurno da je ovisilo i o posljednjih mjesec i pol dana priprema, puno toga, koliko je koji trener pripremio i na koji način svoju posadu i što oni mogu uraditi. Kanađani su se već ove godine susreli s Njemcima i to onom dvoboju na Henliju. Pobjedili su Njemce, Njemci sad dolaze, vidite broj 2, tamo njemački broj 2, dolaze Amerikanci broj 3. Hrvatski osmerac sada pada na četvrtu poziciju, ali ulazimo u posljednjih 250 metara. Tu se sada odlučuju medalje, Kanađani dižu, Njemci dižu, naš čamac dižu, svi idu u broj zavesla gore, svi ulaze u samu završnicu. Sjajan završetak njemačkog čamca, Njemci dolaze iz pozadine, strahoviti finiš Njemaca, ali hoće li to biti dovoljno da se prestignu Kanađani? Naš čamac nema, čini mi se, dovoljno snage da uđe u ovakvu borbu, u ovakvu bitku, da prati ovaj ritam zavesla. Hrvatski će čamac biti četvrti po svemu sudeći, sad ćemo to provjeriti. Prvi Kanađani, drugi Njemci, treći Amerikanci, četvrti Hrvatska. Odličan rezultat, ipak treba i to reći. Moglo se možda i više, ali u ovakvoj borbi, s ovakvim osmercima, ovako pripremljenim Kanađanima, Njemcima i Amerikancima, pa ovo je sjajno zapravo od vesla. Evo, recite ostalom vi. Pa vrlo teško, ali sam izuzetno zadovoljan sa osmercom i s onim što su napravili, jer praktički od B finala, odnosno od 7. 8. mjesta gdje su se nalazili cijelu godinu, došli su do 4. mjesta. I smatram da je to veliki uspjeh. Sada sve zajedno kad povežemo ono što smo napravili na ovom svjetskom prvenstvu, zbilja jedan pravi uspjeh. I vidim da možemo imati dogodine jaki osmerac, da možemo imati jaki dvojac, pa čak i još jednom jaki četverac i da možemo prema olimpijadi ići nekako sigurniji i opušteniji i napraviti ono što do sada nismo, kao što radimo svake godine, sebi postavljamo sve veće i veće granice. Imali ste ovdje, sada polako i rezimiramo sve ono što je, ovim je svjetsko prvenstvo završeno. Ovo je bila posljednja utrka, evo vidite, Hrvatska 5.31, 96, zaista odlična veslana utrka. Dobro ste rekli, oni su cijelo vrijeme bili zapravo na granici toga da li će ući u finale ili neće ući u finale. Ulazak u finale je već bio veliki događaj za ovaj osmerac, a ovo četvrto mjesto i način na koji su ga izvestali, zaista mislim da može im čestitati. Spomenuli ste širenje baze, dvojac na Pariće je bio ovdje. Dvojac na Pariće je bio, nama je skul veslanje malo štuca, kako bi se reklo, jer
ipak mi smo zemlja koja gaji to rimen veslanje, odnosno veslanje sa jednim veslom. Imamo i dosta znanja i imamo i dosta veslača koji kvalitetni, koji to veslaju niz godina i želja nam je proširiti i to school veslanje, želja nam je ojačati i Boasna Pariće koje